आकाशवाणी इम्फाल R.K Gorani na pau pajari ahanbada maruiba pau उपराष्ट्रपति खननबगी भोट ngasi पार्लियामेंट हाउस आयु पुंग 10 दगी नुंथिल पुंग 5 फाबो थादनरगनी भोट थादबा हेक लोइबगा भोट मसिंग थीगनी मणिपुर दा हौखिबा नोमनिनी असदा कोविड नाबा फबगी मसिंग हनगलक्तुना एक्टिव केस हंथरकली अमसुंग सरकारना हाइरी काला आजार लेबाग असिदगी मथंग चै फावगी मनुंगदा पुमुत मुथनबा पांदम थमली उपराष्ट्रपति खननबगी भोट ngasi पार्लियामेंट हाउस ता आयु पुंग 10 दगी नुंथिल पुंग 5 फावो थादनरगनी फमसिगिदमक एनडीए की मिरे ओइना जगदीप धनकर अमसुंग विरोधी की मिरे ओइना श्रीमती मार्गरेट अल्वाना लंबा तौनरी उपराष्ट्रपति की मिखल असदा संसद के सभा अनिंगम की अपुनब एमपी 485 भोट थादगनी मसिग मनुंग लोक सभा के सदस्य 495 अमसु राज्य सभा के सदस्य 239 अमदी राज्य सभा की नॉमिनेटेड मेंबर 93 यावरी भोट थादब हेक लोइबगा पार्लियामेंट हाउस भोट मसिंग थीगनी हौजिक उपराष्ट्रपति ओइरिबा एम वेंकैया नायडू की मतम थास की 10 लोइरे लाइबा के अतै मफम सिंगलोनना मणिपुर दसु हर घर तिरंगा कैंपेन राज्य असिग जिला सिंग पांगथोकनरी चुराचंदपुर जिला दसु तोंगान तोंगान विभाग सिंगना कैंपेन असिग मई लेनना अंगांग सिंगी ओइबा लायक पामसों स्लोगन इबा चांगदनबा सिंग पांगथोकले मरक असिदा लागलेबा निंगतम निमित पालन थरों अमसों हर घर तिरंगा कैंपेन जिला असिदा मपुंग फाना पांगथोकनबगी मतंगदा डेप्यूटी कमिश्नर शरद चंद्र आरोजुना सभापति ओइदना मिफम अमा पांगथोकरे कैंपेन असी नोने जिला दस पांगथोकनबगीदम राज्य की जेडी विभाग तगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भारत की मचु अहुम की फिराली सिंग 13 लौदुना युमथोंग सिंग अमसुंग सरकारी ऑफिसिंग दा येंथोकनबा थौरांग तौरे जिला की डेप्यूटी कमिश्नर हौलेलाल गुइटेन हाई कैंपेन असी निंथौकाबा निमिति की हौरगा निमित मंगानी चथगनी राज्य अस्ते लाइब स्कूल पुनम की फिजिकल क्लास निंथौकाबा निमिति की हौरगनी राज्य सरकार एजुकेशन एस के कमिश्नर एस ज्ञान प्रकाश ना थोकपा चेरोल अमना हाई राज्य अस्ते कोविड लाइसेंस हेनगलकपदगी ममांग थागे कुनिथोय राज्य सरकार ना क्लास 7 फावो सुति थादोखिबनी अदुगा क्लास 8 की मथक सिंगना फिजिकल क्लास तोन हुकुम थोखिबनी चेरोल अदुना मखाता ना हाई अंगांग सिंग महै मसिंग लौसिंग ग्या लहेनबा अमसुंग मौसागी पुंसिदा हंजलहनबा पांदमदा सरकार ना क्लास खुदिम के फिजिकल क्लास मौसागुम सथनबा नौना वारेब लौरकपनी अदुमैनमक हक्सेल विभाग की पौतांग मतुनिना महैरोय सिंग अमसुंग ओजा सिंगना स्कूल लाप मतमदा मार्क सिंग सोचोयदन उपकदबनी कोविड 19 सिम्टम लेबा अंगांग सिंगबु ममा मपा सिंगना स्कूल थारोयदबनी अमदी ओजा सिंगबु प्रिकॉशन डोज चाउना कोविड वैक्सीन मपुंग फाना कामनबा स्कूलना थौरांग लौखतकदबनी मणिपुर हौजिक कोविड की एक्टिव केस 73 लेरी औखिबा पुंग 19 नौना कोविड 19 पॉजिटिव ओइखी अदुगा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय 152 नाबा फखी राज्य अस्ता हौजिक पॉजिटिव ओइबा अपुन मसिंग लाख अमगा लेसिंग 38 143 गी मनुंगदा लाख अमगा लेसिंग 53 194 नाबा फखरे नाबा फबगी सांग सादमे पुरानी 5.23 नि 11 kV सिंगदा फिदर ngasi ayupung 8 dagi nuthil pung 3 phawa mai mutkani lambi pakthokpana manam oiduna lam sang haibong pokpi haurang sabal fayeng layen sajik singda amasong kangsukki mafam sing haibe matamasta mai mutkani amaromda Uremap substation dagi western one amasong zen big feeder da piriba mai ngasi ayupung 8 dagi nuthil pung 3 phawa mai mutkani Kumbong bazar lambi pakthokpana maram oiduna Urembam awang khunau konthogjam sagol tongba kumbong Kamong awang ziri kaithel manbe masung kaithel manbe Assam Rifles ki mafam sing matamas da mai phangloi tabiriba pawasi akashbani Imphal dagini sarkar na hairi kala azar leiba ashtigi mathang sei phawgi manung da pumut muthanaba pandam thamli Lok Sabha da idina piba pakum amada kendra haksel amsu yaifa yumbal Rajya Mantri Dr. Bharati Pravin Pawar na hai World Health Organization gi neglected tropical diseases road memna kala aza English ngen kuntra phawi manungda pungut muthanaba pandam thamli mahang na hai sarkar na kala azar muthanaba khongthang kya lokhatle mantri na hai chaliba chahi asi phawda lebak asi apun mising asi koti cham kontra 3 lakh yang khaimanga oiraba ya haina panari
Masi Technical Group on Population Projection July 2020 gi report ki matung inani. Wafam asi Lok Sabha da Mantri na phongdo kibani mang na hai report asi same gi Chairman Registrar General of India na oiri. संसद के सभा अनिमा की मिफम विरोधी दल से हिरम क्या रचरांग न बथोक पुदि हंजिन हंजिन जैथोकी लोक सभा की मिफम गरांग नुमित इंगो फावो यैथोकी विरोधी सदस्य सिंह मथक्ता सेंट्रल एजेंसी सिंह लाना सिजने हाइवे प्रचार तौरदुन विरोधी दल सिंहना सभा दा चरांग न बथोकी बर्मिंघम कमलवे गेम्स ता ऑस्ट्रेलिया ना सनागी तकमान यांखै लुपागी निफु मरे अमसुंग सेंजिंग नि फुतुरक फंगदुना मेडल तेलिगी मकोक त लैरी इंग्लैंड सनागी निफु तरे फंगदुना अनि सुबदा कनाडा ना सनागी तरामपन फंगदुना अहुम सुबदा लैरी भारत न सनागी मापन लुपागी निपान सेंजिंग मापन पुना तकमान कुंतरो फंगदुना मेडल तेलिगी मंगाचुब मफमदा लैरी नुपागी रेसलिंग की किलोग्राम फुमगागी फ्री स्टाइल दा ब्रजंग पुनियाना सनागी तकमान लौकी लुपागी किलोग्राम पुत्र के रेसलिंग दा दीपक पुनियाना सनागी तकमान लौकी किलोग्राम पुनीथो के रेसलिंग दा सक्सी मालिकना सनागी तकमान लौकी नुपीगी किलोग्राम यांखै ट्रेड फ्री स्टाइल रेसलिंग दा अंशु मालिकना लुपागी तकमान लौकी ngasi phongwa pause sing moroi pausing dam hauji Wahengbam Rajesh leire Rajesh Thagachari Gorani Achunggi supporter singna Ukhrulgi police station amasung police ki gari mai thadokre maitai lipun na Achunggi office sabi launching kre launching ki begi thong adubu tribal students body singna pen daba phongdroli haiba pau Tamenglong do phongba ganphu melgi ahanba amasung ani sube headline tori Achunggi office so launching ki bigi pau Tamenglong Times ki ahan headline tori United Naga Council na Naga Firal pahanaba pau tak pikre haiba sina Hills Hornbill Express Senapati ki ahan headline tori Achunggi economic blockade na maram oiduna gari kaya panduna leire haiba pau Churachampur da phongba Maswana Thar amasung Nisin Twiltu gi ahan headline tori pawasi sana leiba kisu ahan headline tori Tarani Tushba Manipur Bidan Sabagi Mipam Loisinkre, sitting Taramatoi Leki, Bill Taramari Pastoki Habesna, Manipur Express Churachanpur ki ahan headline tori. Numit Kunmangani ki Mamangda Law Department na Tokiba order amuk chanandre hairakpada Kangprek Kangare Habesna, Huyelan Paugi ahan headline tori. Manipur Bidan Sabagi Pauksingda, Population Commission Ling na Bataksi Lagani, NRC Chanahan Bada Ayaba Pire, Biometric data da Yumpam Oerga, Mikok Tina Bataksin Kre, Corruption ga mari lena bathabak amatada compromise tawroi civil secretary ki office building sangaragani sanamahi religion record tawnaba assembly gi warep Manipur legislative assembly gi budget mifam loisingkre habe pau People's Chronicle Poknapam Sangai Express edition animak naharugi thokdang Imphal Free Press ireiba Manipur Mail amasung Isel Express ki ahan headline tori Singi lamdadi ok Huigi Makol the Pau house number da Yaure Haiba ke Ranjiki Wapam Sana Lebaki Anchor Kalam Amasung Pongnapam da box item oina phongli. Mitop Miancha Saksu Manadaba Singna Langoi Sankre Federation of Haumi Haiba Pau Welam Pau the phongli. India Langana agency sing kulai oina season bagi mayokta Kongjang Changsing Kre Haiba Pau Isel Express ki Anchor Kalam the phongli. Imphal dagi mayang Imphal taraga Kaksing Langkai Pawagi lambi pakthok naba thaurang tauri haiba Works Mantri Govindas Konthok Joging Wapam naharugi thongdangi Anchor Kalam da phongli Loktak Party Phumdi mathakta leiba Champu Khangpok village ki lambi sing PMAJY gi makhada Koilas thaba amasung street lamp yungbagi sel lana lokthok khibasing gi mathakta thabak lokatnaba Congress MLA ke Megachandra gi Wapam People's Chronicle gi Anchor Kalam da phongli District Headquarters Singda Power Hena Pibinaba MLA Ram Muibhagi Wapam Sangai Express English the Pongli Yuna Ahum Suba Nupi La Toan Bagi Maram Oheloisi Haiba Nopok Lengak Apunba Nupi Luki Wafam Imphal Free Press the Pongli Pungni Puni Panda Matfu Matoi Positive Oiki Mioi Anesiki Mapana Macha Ijat Mangan Kre Haiba Pau Irebak the Pongli Jenims ki Renal Transplant Team da Mukhyamantri N Birena Mana Piduna Ikai Kumna Kre Haiba Pau Manipur Mail gi Ani Suba headline tori Gorani Thagachari Rajesh Aroibada Maru Pau Amuk Hana Uparastri Kanabadi Bot Ngasi Parliament House Ayupung Tara Dagin until Pumunga Pau Hada Naragani Bot Hada Roibaga Bot Masing Tigani Manipur the Hokiba no Munini Ashida Kobinana Pabagi Masing Hangalaktuna active case Hantarakli Amasung Sarkan Hairi Kala Azar Laibak Ashidagi Matang Say Pawi Manunda Pumun Mutanaba Pandam Tamli Paulo Jere